Imana ishimwe. Turabona ko ishuri ry'abahanuzi ry'Inayoti ryarakomejwe n'inyuma ya Samweli. Eliya ararikomeza, Elisa nawe ararikomeza nyuma ya Eliya. Ntago bari abantu bake, ari abantu batubwira, duvuge nk'abami wa kabiri, ibice bibiri ku murongo wa 7, hanyuma dusimbuke tujye ku murongo wa 15 tuze kuri 18. Uraza kubona à peu près umubare. Abami wa kabiri ibice bibiri, 7, hanyuma tugenda kuri 15, 18. Baramuhata kugeza aho bamurembeje, arabemerera ati nimubohereze. Nuko boherezayo abagabo 50, bamara iminsi 3 bamushaka baramubura. Amen. Maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye, bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. Baramubwira bati abagaragu bawe turi kumwe n'abagabo bakomeye 50. Kuri 7 wasomye mirongo 50 hommes d'entre les fils. Kuri 7 bavuga gute? Maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Nufata ishuri ry'abanye ishuri 50, umva ari bake. Ubona ko rero iyo bavuze abana b'abahanuzi bari mu ishuri ry'ubuhanuzi, ntago bari abantu 3-2. Ndari ishuri ririmo abanyeshuri benshi. Abo rero bari bafite umumagaro, barategurwaga n'ishuri. Amen. Barigaga ku birenge by'uwo Imana yabashizeho kugira ngo babashe kuzavamo abakozi b'Imana muri uwo muhamagaro. Bari bahamagariwe nk'abahanuzi. Tuye muri Samuel wa mbere ibice 18, 20, nubwo twasomye ubushize. 18, 20. Hanyuma Mikali umukobwa wa Sawuli abenguka Dawidi, babibwira Samuel wa mbere 19, 18, 20. Nuko Dawidi arahunga aracika, asanga Samweli i Rama, amutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samweli batura i Nayoti. Hanyuma babwira Sawuli bati Dawidi ari i Nayoti i Rama. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi, zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura. Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo, maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zirahanura. Amen. Amen. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Urumva hano ntago badumbare, ariko bavuze une assemblée, umutwe w'abahanuzi. Ariko mu gihe cya Eliya, mu gihe cya Elisa, turafite la taille y'abo bantu, la taille du groupe uko banganaga nka 50 cyangwa basaga. Urumva rero yari amashuri, ari amashuri nyine ahamye. Mubaza ko abo bantu bazaga nyuma bakigendera? Niko bibaza? Mubaza ko bazaga bakigendera? Aho tubibona ni hehe uburyo ayo mashuri yari ameze? Tubibona mu bami wa kabiri ibice 6, umurongo wa mbere. Bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba imbere yawe hatubera hato. Amen. Yumva se? Tubona kandi muri abami wa kabiri nyine, haleluya, ibice 5 nyine, bice 4, 38. Tugeze nushaka tugeze kuri 44. Bukeye, iyi ni parenthèse,
ariko ngo mwumve iby'inayoti ubuzima bwari buhari. C'est une communauté, abantu babana hamwe. bukeye elisa asubira i Gilugari. Icyo gihe hari hateye inzara, hariho ubwo abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere. Abwira umugaragu we ati shyira inkono ivuga ku ziko utekere aba bana b'abahanuzi imboga. Umwe muri bo arasohoka ajya ku gasozi gusoroma, ahasanga umutanga, awusoromaho intanga, areka umwenda we azuzuzamo, araza azikekera muri ya nkono batetsemo imboga, kuko batari babizi. Babihishije barurira abagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo uburozi. Ntibarushya bayiryaho. Aravuga ati nimunzanire ifu. Aragenda ayijugunya mu nkono, aravuga ati nimwarurire abantu birire. Nuko basanga nta kibi kikiri mu nkono. Bukeye haza umugabo uturutse i Barisharisha, azanira uwo muntu w'Imana imitsima y'imiganura za sayiri. Yose yari 20 n'isaho ye yuzuye amahundo n'ingano mbisi. Nuko Elisa aravuga ati nimubihe abantu babirye. Umugaragu we aramusubiza ati dorere utungutu ntugaburira abagabo 100. Nawe aramusubiza ati pfa kubaha babirye, kuko Uwiteka avuze ngo barabirya babisigaze. Nuko abibashyira imbere, bararya barabisigaza nk'uko Uwiteka yavuze. Amen. Ibise babwira iki? Ariya twasomye ko bakwiye kwagura aho batuye naneho bigira. Hano tubonye ko basangirira hamwe, muhita mubibona. Donc c'est une communauté de vie. Vuga ngo babagaho biga. Amen. Ku birenge bya Samuel amaze kugenda ku birenge bya Eliya amaze kugenda ku birenge bya Elisa. Amen. Muribuka ibyo twavuze niba ari kuwa mbere tukitangira duti Imana ntikoresha umuntu atari disponible. Murabyibuka? Ntabwo Imana yari kubakamo umuhamagaro, amen, kandi bataboneka. Vuga ngo barekaga byose icyo gihe cyose ishuri rizamara. Kuko muribuka ko bamwe bari bafite n'amago. Tubibona ku murongo igice kiri murongo wa mbere. Sukuvuga ngo n'abantu ntacyo bafite bakora. Abami ba 2:1. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Amen. Mwabyumvise? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Vuga ngo uyu yari mu ishuri rya Elisa. Yari afite urugo, yari afite intero ufite, ariko yumvise umuhamagaro. Murabibona? Yari afite umuhamagaro, ariko yari afite urugo. Nuvuga ngo iriya minsi ishuri ryagenwe bakwiye kumara, ubwo rero yasezeraga umugore n'abana, akajya kuba imbere y'Imana ayobowe n'umuhanuzi. Ibi rero mbibabwiye kubera iki? Mbereke ko nta muntu n'umwe yigeze amenya Imana mu rwego runaka ata mwanya yayihaye. Kwabwira ngo mbereke ko bari bafite n'inshingano, bamenye ukuntu bari bujere urugo, bakajira n'umuhamagaro. Ariko twebwe uyu munsi ngo nta mwanya mfite, nta mwanya mfite gusoma Bibiliya, nta mwanya mfite gukorera Imana. Ntabwo turamenya Imana erega, cyo kibazo. Ibi mbibabwiye gusa ni bike, mbereke ko ntabwo abantu bahaye umwanya Imana no ko bari imburamukoro, bari bafite responsabilité, ariko umuhamagaro uri hejuru ya byose. Imana ishimwe. Murabibona? Ibi rero ni iby'ukuri ku muntu afite umuhamagaro runaka mu buryo bw'umwihariko, na n'iby'ukuri mu buzima bw'umukristo wese mu busabane bwe
n'Imana. Waba ufite umuhamagaro runaka, waba utawufite, ari ukaba ukijijwe, ni ngombwa ubusabane bwawe n'Imana ni prioritaire parce qu'il y va de ton éternité. Ntabwo rero ubana n'Imana kubera yuko wabonye umwanya. Ukwiye gushakisha mu masaha 24 Imana iha uri muntu wese agize umunsi, akwiye gushakisha akanya ko kugira ngo asabane n'Umwami, avugane n'Imana. Kuko urebye mu masaha 24 ibindi ubishakira umwanya. Ntabwo Imana ikubwira ngo ndahindura umunsi ugira amasaha 27. N'amasaha 28 harimo amasaha yo kuryama, amasaha yo kurya, amasaha y'ibyo ukora imirimo yawe, n'amasaha dukoresha ibindi tudashobora kureka. Ibyo mvuga urabyumva? None ze kubera iki iminota 10-15 yo kubana n'Imana ikunanira? Numva ko nta excuse ihari. Ntayo. Imana byose yarabipanze. Nta numwe afite ukwireguza imbere y'Imana ngo je rero ngo impamvu jewe rwose nasabanye nawe nuko nta mwanya nifite. Reka da, ibyo ntago byumvikana. Kuko Imana ntikubwira ngo na masaha naya. Oya, nahawe. Kuko emploi du temps buri muntu wese ntiwanye n'iyundi. Umuntu wese niwe akwiye kujera agenda ye. Amen. Ukwiye kureba agenda yawe ukavuga ati jewe amasaha 28 nyakoresha gutya. Ukwiye kwenseramo iminota, isaha, igihe bigushobokeye. Ukwiye gusabana n'Imana mu kumva ijwi ryayo, mu gusoma ijambo. Nababwiye ikintu kimwe, iyo dusomye ijambo ryayo twihereye n'Imana ibitubwira. Nubwo itarakubwira gutya avec une voix audible cyangwa muri buryo, ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana twiheranye n'Imana, niyo iba ivugana natwe. Iyo turasenga rero tu magambo yacu tuba tuyibwira. Ayibise. Ukwiye rero kumenya rero mu masaha 28 Imana yaguhaye umwanya ukwiye kwigenera. Umwanya wanjye nabwo ari wawe, n'uwawe si wanjye. Ariko twese duhamagariwe gushaka umwanya. Amen. Haleluya. Mbere ko nkomeza reka mbabwire ikintu kimwe. Wenda bamwe muri mwebwe mushobora kuba mutabizi. Amen. Ariho umuntu yitwa Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Uri Antoine de Saint-Exupéry ni Umufaransa. Amen. Yapfuye mu ntambara y'isi ya kabiri. Yari umupilote, yari umufilozofe, yari umwanditsi. Murabyumva? Indege ye yaragiye barayibuze. We ntago yarashwe mu ntambara, we bamuburiye irengero n'indege ye. Antoine de Saint-Exupéry. Urumva ko yapfuye 1944 mu ntambara ya kabiri y'isi. Nabwiye ko yari pilote, yari philosophe, yari umwanditsi, écrivain. Mu byo yanditse muri legacy, ubutunzi yasize mu byerekeye iby'ubwenge niki, ariho roman yanditse yitwa Le Petit Prince. Ariyo roman yanditse yitwa Le Petit Prince. Iyo roman rero yitwa Le Petit Prince, amen, bivugwa une rose. Ni muzi yandwa rwabutwa rose. Ni bwiza? Amen. Muri Le Petit Prince rero, personnage central uvugwa hariya ni iyo rose. Rose. Iyo rose rero yari inshuti ya Le Petit Prince. Le Petit Prince yabaga mu yindi planète, yabaga ku wundi mubumbe. Le Petit Prince, Prince ni mwumva se, yabaga ku wundi mubumbe. None kuri uwo mubumbe
yari afite ubushuti na rose, ni rose ye. Donc cette plante là, iyo rose, ubushuti bukomeye cyane, bwa bundi buri mu rwa rwego rwa intimite. Murabyumva? Bakaganira, bakagira ibihe byo kubana, hanyuma ubushuti burakomera. Ariko rero ngo iyo rose rero ngo yari ifite amakaprisi, yamwegizaga ibintu byinshi cyane, kugeza aho le petit prince abona yuko nubwo bakundana ariko iyo rose rifite ibintu byinshi cyane, risaba umwanya mwinshi biki. Petit prince abyita ko ari caprice. None petit prince rero avuga ati rero reka ngende mfate urugendo ngiye ku yindi migabane kugira ngo ndebe nimba ahandi kuba bimeze, ubuzima bw'ahandi, ibindi byiza biri ahandi, ndebe se nimba ahandi haba amarozi, ndebe ko agira ibikabyo nk'iyi rose yanjye. Afata urugendo ava ku mubumbe yari ariho aza kuri uyu wacu. Noneho yabonye inyamaswa, yabonye abantu, yabonye ibiti, ishyamba, indabo zindi ndetse n'amaroze yandi. Umugero aratembera rero kuri umugabane abona amaroze, mu bindi byiza yabonye n'amaroze. Ayatindaho arayareba, kumbe n'ahandi hari amaroze rero, kubera iki ya roze yanjye yitwaga kuri ye nk'uko ariyo yenyine Imana yaremye, yuko ndibuze ntari nabona. Mwanyuse? Noneho ahura rero na Renard, noneho baraganira, hanyuma ayitekerereza ibyiroza rye. Ati kuri planete mvaho yewe mfite ubushuti ni rose, je ma rose, tariko ntari nzi ko yonyine ibaho ku isi, nako mu by'Imana yaremye. Mu buryo numvaga yuko emprise mfiteho ibyo rose negizija n'ibiki byose nzi ko nintabikora nta yindi nzabona. None naje mu yindi mugabane, uyu mugabane wanyu nsanze hari amaroze menshi. Ati rero ninsubira hariya ngiye numva ko ndi buhindure, ntabwo nongere kwemera amakaprisi. Yego tuzasabana, nzakunda iroze ryanjye, ariko ntabwo nzongera kwemera ibikabyo nkuko ariyo yonyine ibaho, ko nabonye ko amaroze ni menshi. Iriya Renard rero iyo nguzi iravuga ati reka rero ngugire inama, reka ngugire inama. Ati nubwo amaroze ari menshi, wabonye ari menshi, ariko iyo rose wowe mukundana ariya kuri uyu mugabane uvaho, yo ifite umwihariko. Aya maroze yose uko wabonye ari menshi, nta rose na rimwe mufitanye amateka. Mu maroze yose abaho, iriya rose yawe niyo mufitanye amateka. Ni ukuvuga ngo ni iry'umwihariko. Ariya ni amaroze mu yandi, ariko ririya mufitanye amateka. Mufitanye amateka y'urukundo, mufite amateka y'ibihe mubana, musabana, ibyo mubwirana. Ariko hariya ni amaroze mu yandi. Ati wowe niwo mwihariko w'iriya rose yawe, ntabwo ari rose mu maroze, ni rose y'umwihariko. Ahita wowe ndabyumva rero. Ni ukuvuga ngo rero igikuru ntabwo ari byo nabonye, igikuru ni wa mwanya uri mu mutima nahaye rya rose, naryo ryampaye. Asubiyeyo rero ubushuti burakomera, ntabwo yongeye kandi kubona yuko iyo rose imwegizija
ibintu byinshi ko ari amakaprisi. Iyo niyo Roma rero ya Saint-Exupéry. Mu bisanzwe yariho aravuga muri metafore umugore we, niwe roze rye, yuko nubwo hari abagore benshi ariko iroze rye rifite umwihariko ko bafitaniye amateka. Wayizi? Amen. Rero natwe ntabwo dushobora kumenya umwihariko wa Yesu Kristo, tumenye ko adahwanye n'abandi, tumenye ko atari idini yaduhaye cyo kimwe n'andi madini, keretse nitugirana ibihe nawe niyo tuzamenya ko ari umwihariko. Mwabyumvise? Amen. Haleluya. Umwanya Le Petit Prince yamaranye ni Rose ye nibyo byatumye riba umwihariko ku yandi marose. Ese mwabyumvise? Amen. Iyo Roma Saint-Exupéry, Le Petit Prince et sa Rose, byo yarivuga we n'umugore we, sibyo? Nubwo hari abagore benshi ariko afite iroze ye y'umwihariko. Ntabwo ari umugore mu bandi bagore. Ni iroze ye y'umwihariko. Kubera amateka bafitaniye. None na Yesu Kristo nimba tudafite amateka nawe, tuzamufata nk'abandi bose. Ni ukuvuga ngo Yesu nimba ushaka ko aba umwihariko mu buzima bwawe, muha umwanya. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu yitwa Thérèse d'Avila, yari umuntu yihaye Imana, uyu mudamu umu-Espanyol mu kinyejana cya 16. Amen. Yakundaga gusenga cyane. Thérèse d'Avila yaravuze ngo, numviriza, la prière exige que l'on s'arrête. Amasengesho asaba yuko ugira break mu mwanya wawe, asaba yuko uhagarika akanya runaka kugira ngo uhe umwanya umukunzi wawe ari we Yesu Kristo. Que l'on prenne un certain recul face à nos besoins, kugira ngo duse n'abava mu bintu byacu bya buri munsi. Simplicité volontaire ou prière volontaire, kuva mu bushake bwawe, ntabwo ari itegeko baguha, kuva mu mutima wawe. Amen. Bibiliya twavuze kare, dans la prière nous gagnons du temps en le perdant. Dans la prière nous gagnons du temps en le perdant. Wayizi? Niyo navuze ko mu masengesho ducunguza uburyo umwete mu gihe haba inyama n'amaraso babona ko duta umwanya. Donc nous faisons une pause dans le quotidien, turafata umwanya tukagira break, nous nous reposons en nous abandonnant à Dieu. Muri uwo mwanya tuba twihaye twishyize mu maboko y'Imana. En d'autres termes, nous nous donnons le temps de prendre du temps pour Dieu. Dufata umwanya wacu tukawuha Imana. Ati iminota 15 Mwami Yesu ndayiguhaye. Mwabizi? Iminota 15 ndayiguhaye. Ariko kenshi ntabwo tumuha umwanya. Kubera iki? N'uwo mwanya tuvuga ngo twawumuhaye tumubangikanya n'ibindi. Tuba turi kuri telefone, tuba turi ku bindi. Uwo mwanya rero ntabwo tuba twawuhaye Imana. Benshi ntabwo turaha Imana seriousement umwanya. Wayizi? Ntabwo waha Imana umwanya kandi urachatinga n'abantu. Telefone irasona, ibishoboka. Est-ce que vous avez? En d'autres termes, nous nous donnons le temps de prendre du temps pour Dieu. On dit Thérèse d'Avila. Amen. Si tu attends, on veut dire ça. Si tu attends d'avoir du temps
pour prier. Nutegereza ngo uzabona umwanya wo gusenga, tu ne prieras jamais. Ntuzigere usenga. Wagize? Nutegereza ngo uzabona umwanya wo gusenga, ntuzigera usenga. La prière commence par une décision de ta part. Amasengesho atangirana no kwiyemeza ubwawe. Umutima wawe. Une détermination ferme de prier chaque jour, quoi qu'il arrive. Ni icyemezo ufata umutima wawe cyo gusenga iminsi yose uko byagenda kose. Uko uwo munsi uri buze kose, wafashe icyemezo ko utazabura n'iminota 3, 5, 10 yo guha Imana. Kandi iyo minota ibi yayo y'umwihariko. Tu trouveras toujours quelques minutes pour prier si la prière est devenue importante pour toi. Ntuzigere ubura n'iminota na mike ku munsi yo gusenga nimba gusenga kwarahindutse ikintu cy'agaciro mu buzima bwawe. Si Dieu est central dans ta vie, nimba Imana ariyo iri hagati mu bintu byose ufite n'ibikuzengurutse n'abantu, nimba Imana ariyo y'agaciro, amen, aratuzana kuri rya rose. Comme la rose du petit prince. Simaze kubibabwira. Comme la rose du petit prince qui est devenue unique au monde parce qu'il a pris du temps pour elle. Nkuko le petit prince ya rose ye yabaye y'umwihariko mu maroza yose yo kwisi cyangwa mu isanzure, amaroze yose Imana yaremye, rya rose rye ryahindutse iry'umwihariko kuko bafitaniye amateka. Yayihaye umwanya. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ngo buriya ibintu wavuga ngo warabirebye neza ni ibintu warebesheje amaso y'umutima, atari amaso. Ibi turebesha amaso ntago tuba twarabibonye neza. Ibyo twavuga ko twabonye neza nibyo twarebesheje amaso y'umutima. Kubera iki? Thérèse d'Avila aravuga iki? Aravuga ngo l'essentiel est invisible pour les yeux. Ngo ibintu by'ingenzi ngo ntibiboneshwa aya maso y'umubiri, biboneshwa amaso y'imbere. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Donc tu es responsable de ta rose. Ni ukuvuga ngo ibintu wafashe ukabishyira mu mutima wawe, uri responsable yabyo kuko wabihaye umwanya mu mutima. Impamvu rero abantu rero batari umwanya wo gusenga, ils n'ont jamais apprivoisé Jésus. Ntabwo Yesu bigeze bamwinjiza mu buzima. Mwabizi? Uriya le petit prince yinjiza iroza ye mu buzima bwe mutima. Nous pensons à ceux et à celles que nous aimons. Abo dukunda turabatekereza, sibyo? Nibyo sibyo? Mais rien ne vaut le temps que nous passons avec eux. Nta na kimwe ihwanye n'umwanya tubaha ukungana kose. Amen. Ainsi en est-il avec Dieu. Niko imeze n'Imana. Tu penses à lui, urayitekerezaho. Mais lui consacrer quelques minutes dans la journée prouve que tu l'aimes et qu'il est important à tes yeux. Gutekereza ku Mana ni byiza, ariko guha umwanya Imana buri munsi nibyo byekana kuyikunda. Amen. Lorsque le petit prince demande pour la 3e fois au renard ce que signifie apprivoiser, kuko iriya renard mwavuze ngo ni nguzu, yaramubwiye ati rero impamvu iriya rose ryawe utandukanye n'aya maroze wabonye, c'est parce que tu l'as apprivoisé, nuko warifashe ibiri ryawe mu mutima. Noneho le petit prince abaza iriya renard, iriya nguzu, arayibaza ngo ce que signifie apprivoiser.
ese apprivoiser ni kuvuga iki? Gufata ikintu kabi cyawe ni kuvuga iki? Iriya Ronald iramusubiza, iriya nguzi iramubwira ngo c'est une chose trop oubliée, ngo ni ikintu kibagiranye mu bantu. Apprivoiser, hanyuma ihita imubwira apprivoiser ngo apprivoiser ça crée des liens, ça crée des liens. Ngo iyo ikintu cyabaye icyawe hari imigozi guhuza nacyo. Si tu apprivoises Jésus, tu vas créer des liens avec Jésus. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Amen. C'est ça que fait la prière. Icyo nicyo masengesho akora. La prière crée des liens. Amen. Avec Dieu. Amasengesho aduhuza n'Imana. Il faut apprivoiser la prière aussi. Ukwiye gufata amasengesho akamera kandi nk'ikintu cyawe cyo mu mutima. Apprivoiser la prière, c'est décider à quel moment précis de la journée tu vas consacrer du temps à Dieu. Amasengesho nuyagire icyawe bizatuma buri munsi ushakira Imana akanya. Amen. Dieu désire plus que tes prières, tes paroles. Imana ikeneye ibirenze gusa amagambo. Dieu désire, il veut te donner son amitié. Imana ishaka kuguha ubushuti bwayo, kugira ngo bwa busabane buzavemo ubushuti. T'apprivoiser à la mesure de son cœur, kugira ngo nawe agushire umutima we. T'attirer par des liens de tendresse, agukurure. Turaza kubona muri verse ya Bibiliya, agukururishe imigozi y'urukundo. Amen. Puisque tu es unique à ses yeux, kuko uri umwihariko mu maso y'Imana. Amaroze ni menshi, ariko uri roze rya Yesu Kristo, uri roze ryayo ry'Imana. Alléluia. Il y a un roman, il y a le Petit Prince, il a dit aussi. Manishim. Le Petit Prince et sa rose. Reka rero badusomere hano, badusomere Zaburi ya 16:11. Mana undinde kuko ari we mpungiyeho. Amen. Gusa. Psaume 16:11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Amen. Amen. Uyu ni Dawidi. Asubiramo twumve. Uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Amen. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Ngwari birabiri. Ari ibyishimo byuzuye imbere yawe. Ariko ni bakeya bashaka umwanya kujya imbere yayo. Kandi ngo hari ibyishimo byuzuye. Des délices éternelles à ta droite. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Ibi rero Dawidi arabivuga kuko yabibayemo. Imbere y'Imana yahabonye ibinezeza byinshi, kuko yazaga arushye akaruhurwa, yazaga yihebye agasubizwamo imbaraga. Amen. Ariko twe twikundira kubana n'abantu gusa n'ibitubona, kuko Imana ngo batayibona ibyayo byiza ibabikiye birabacika. Amen. Donc il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Hari ibinezeza byinshi imbere y'amaso y'Imana.
hariho ibyiza byinshi. Amen. Mu kuboko kwayo kw'iburyo. Hanyuma Hosea 11:3-4. ariko ni jye wigishije Abefurayimu gutambuka, ndabahagatira, ariko ntibamenye ko ari jye wabakijije. Nabiyegereje n'imigozi nk'umuntu, mbakuruza imirunga y'urukundo, kandi nabamereye nk'abakurura imikoba mu nzasaya zabo, mbashyira ibyo kurya imbere. Amen. Ibise mwabyumvise? Mwumvise Imana ivuga? Iyo yavuze Abefurayimu baba bavuga Abisirayeli. De loin l'Éternel se montre à Jérémie. Dusome na Yeremiya 31:3. Ariya kuri Hosea yavuze iki? Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Ngo Imana yagiye ikurura Abisirayeli ibakurusha imigozi y'urukundo. Hanyuma Yeremiya 31:3. Uwiteka yambonekeye kera ati, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza. Amen. Amen. Murabyumva? Iyi ni Imana ivuga. Muri iki cyumweru rero nidusaba Imana idukururishe buri munsi imigozi y'urukundo. Amen. Iyi mitima yacu ikururwa n'iby'isi. Imana tuyisabe ngo ijyaho izahore idukururisha imigozi y'urukundo. Que Dieu nous attire chaque jour par ces liens d'amour et des liens d'humanité et des cordages d'amour. Imana idukururishe imigozi y'urukundo. Kuko yatubwiye ngo de loin l'Éternel se montre à moi et il dit je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Tubanze twakire urwo rukundo rw'Imana. Amen. Turwemere ko ari rwo. Kenshi turiruka inyuma y'urukundo rw'abantu. Wabibise? Kandi abantu bararemwe. Imana yabaremye, umutima yayo ntufite aho ugarukira, kandi umutima uzuye urukundo. Ngo Imana kuvuga ngo nagukunze urukundo ruhoraho, ngo niyo mpamvu nagukuruje imigozi y'urukundo. Bavuze imigozi harya de cordage, ni imigozi y'urukundo. Si ibyo gusa, ngo c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Kuri twari j'ai mis 31:3. Je te conserve ma bonté. Nicyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza. Je te conserve ma bonté. Niyo mpamvu nakubikiye ineza yanjye. Buri gitondo irahari ku bwawe. Amen. Niyo mpamvu umwami Ezekiya yarwaye indwara yakamwishe, yari gupfa. Imana iramukiza, imwongeza n'imyaka 15 yo kubaho. Hanyuma mu Mwuka Wera ahita ahimbira Imana Zaburi. Amen. Turaza kuyibona Zaburi. Muri iyo Zaburi yavuze iki? Yavuze ngo c'est par tes bontés que l'on jouit de la vie et c'est par elle qu'on respire encore. Ngo ni ineza yawe ituma tunezerwa kubaho, kandi nimba tugihumeka ni kubw'iyo neza yawe. Yabiboneye hehe? Mu by'Imana yamukoreye. Rero biragoye abantu b'isi, kubera ubuzima babamo, kubera amateka babamo babayemo, biragoye ko bemera ibyo Imana ibabwira kwibakunda. Ntabwo wakwiyumvira ko ari Imana ivuga gutya. Ngo l'Éternel se montre de loin et il me dit je t'aime d'un amour éternel. Ndagukunda urukundo ruhoraho. Amen. Je vais t'attirer chaque jour avec des cordages d'amour. Shaka kugukura igihe cyose n'imigozi y'urukundo.
agukurura kujya naye, agukurure akuzana mu mutima we. Imana ihabwa icyubahiro. Pourquoi? Ni nk'iriya Roma ya Le Petit Prince et sa rose, afin de t'apprivoiser, akugira uwe, ntagusangire n'abandi, abandi mvugane ibindi biwamana, akugira uwe, ube sa rose, ube iroza rye. Nubwo amaroza ari menshi, miliyari 9 y'amaroza, ndiyo ndavuga abantu, ariko we ube iroza ry'umwihariko. Iyo umaze kwintegra ibyo, bene data, ni utangira kumva Yesu Kristo ko aryoshye, ko ntawe uhwanye nawe. Ariko dufite ikibazo rero, parce que l'amour ne nous dit rien. Ko bararirimba l'amour, ngo urukundo, ngo biki byose, ariko ni ibintu by'ibipindi gusa. Uru ni urukundo ruri pure, l'amour pur du Créateur. Imana ishimwe. Na niho n'urupfu tutangira kurudefiya, kurukandagira, puisque l'amour est plus fort que la mort. Kuko urukundo rufite imbaraga kurusha n'urupfu. Dufate iminota 5 tujye imbere y'Imana, utekereze kuri aya magambo, wumve kuyakiriye ko ari ayawe, wumve ko atari poezi gusa, atari ubusizi niki, ko ari amagambo yavuye mu mutima w'Imana. Amen. Urumva tuba mu isi y'ubugome bwinshi, mu buryo ibyo kuvuga ngo barankunda ukumva ntacyo bivuze. Et ça se répercute rero ku magambo Imana itubwira. Imana ishimwe. Dukeneye guérison, dukeneye kuvurwa, dukeneye gukira mu mitima, kugira ngo Imana ntuyigeranye n'abantu. Nimba bahemuka, Imana ntabwo igihemuka. Alléluia. C'est un Dieu pur. Ses paroles sont pures. Son amour est pur. Imana ishimwe. Dufate iminota 5 tujye imbere y'Imana. Iriya Roma Le Petit Prince mwumvise nibura l'essentiel birimo? Mwayumvise ukuntu bihuye n'ibiri hagati yacu n'Umwami Yesu? Uzamumenya neza ryari? Numuha umwanya, umwanya wawumuhaye n'ubangikanye n'ibindi. C'est là où tu vas l'apprivoiser et lui aussi va t'apprivoiser en retour. Aho niho uzamushira mu mutima. Amen. Nawe ukawushyira mu mutima we. Ni uzabona ko ari umwihariko, nawe akabona ko uri umwihariko. Fata iminota 5.